Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah zibe nani. Ngempela udumo lumfanele uAllah. Ngiyafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. U-Allah akanabalingani, u-Allah akanabancedisi, u-Allah akanazisifaniso. Uyedwa, munye, akazali akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ngiyafakaza futhi ukuthi uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa sika-Allah nesigqila sakhe sokugcina. Bafowethu, le video le ngiyenza ngomnyama ngoba iyangithusa, ngithukile ngalento le engizoyikhuluma. Wamina ngithukile. Angazi wena ukuthi izokuthusa noma ngeke ikuthuse. Kuthiwa ngelinye ilanga ingelozi uGabriel ekhuluma noMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula kube naye, izulu ladabuka. Kwadabuka isibhakabhaka. Bathi babheka phezulu bobabili kwaqhamuka ingilosi. Leyo ngilosi leyo iyathi mangabe iza uGabriel eyibheka, ngesilungu bathi washrinka, ngesizulu bathi wathuka waze washwabana, kwabonakala ngempiko zakhe ishwabana. Ngendlela uGabriel ingilozi enkulu kangaka with 600 wings, nezimpiko ezu600, yathuka ngalelo langa leyo yashwabana. Umprofeti wabona ukuthi hey, ngiyaqala ukuyibona into enje. Yathi mangabe ifika leyo ngilozi leyo, yafika yathi ya Muhammad, o Muhammad, uAllah ungithumile kuwe, umenzi wakho, umdali wakho ungithumile kuwe, uthi ngikutshele ukuthi khetha phakathi kwezinto ezimbili uAllah uzokwenzela zona. 1, ukuthi wena uphile like a humble slave of Allah, uphile nje impilo ye-ordinary, ube yislave nje, ube isigqila sika-Allah, ube isidalwa nje sika-Allah esikhululekile nje sinormal. Noma uba wena isidalwa sika-Allah esiyisicebi, esinayo yonke inhlobo yomcebo njengenkosi umprofeti uSuleiman ukuthula kube naye. Khetha-ke ukuthi wena ukhethani. Khetha nje ukuthi uphile nje ngelinye ilanga uswele ucele ku-Allah, noma ungasweli at all, ube nakho konke, ube nayo yonke inhlobo yomnotho ongayicabanga. Khumbulani ukuthi uSolomon wacela ku-Allah ukuthi ucela ukuthi kungabi nomunye umuntu oyoceba njengaye ukwedlula yena kuze kuyobhubha umhlaba. Uthi uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uGabriel wamsayinela uGabriel ukuthi akakhethe isigaba sokuqala, akhethe ukuba nje isidalwa nje sika-Allah nje, isidalwa nje esijwayelekile esingacebile, esingesona isicebi. Wamsayinela uGabriel. Wasekhetha lokho-ke, wathi ukhetha ukuthi nje abe isidalwa nje esikhululekile, esizoswela ngelinye ilanga sicele kumdali, esizoba nje umuntu nje ebantwini nje, afane nje nabo bonke abantu, bese kuhluka nje ngezenzo kuphela. Hayi, ingilozi mayiqeda ukusho njalo-ke besithi hayi kulungile kuzokuthola-ke lokho, bese iyahamba le ngilozi ingazishongo ukuthi ubani. Ebese buza-ke uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi o Jibril, namhlanje ngibona umhlolo, ukufika kwale ngilosi wathuka kangaka, ngize ngiyabona impiko zakhe impela ukuthi yazi ziyakorobala, basho njalo abaseGoli. Angithi yabo ziyaswaca ngendlela uthuke ngakhona nje, uyabona ziyashwabana impiko zakho. Kwenze njani? Uthi uGabriel, le ngilosi le ayikaze yeza emhlabeni, ayikaze yasuka kuphi, fisamawat, ezulwini, ayikaze yeza emhlabeni, iyaqala ukuza emhlabeni namhlanje. So ukuza kwayo le ngilosi kungithuse kakhulu ngoba kusuke kwangicabangisa into engiyaziyo le ngilosi le ukuthi umdali wayidalelani. Le ngilosi igama layo uIsrafil,
okuyiyona ingilozi eyoshaya icilongo lokuphela komhlaba. Manje ngithe mangibona yona ngavele ngathuka kakhulu ngoba kuveke kwafika ukuthi hayi sekuphelile-ke ngomhlaba. Bafowethu, le ngilosi kwakuyisign evela ku-Allah ukusibonisa ukuthi ngempela umhlaba uyobhujiswa ngelinye ilanga. Ngempela i-judgment day iyeza. Wena osokungabaza lokho, take it from this incident ukuthi ngempela i-judgment day iyeza. Le ngilozi le ezobishaya icilongo uthi uRasulullah lesikhathi ehambile u-Allah eyombonisa izimanga zakhe emazulwini ayisikhombisa edlula eyobona zonke le zimanga u-Allah hlala esitshela ngazo ukuthi wambonisa zona. Uthi wayibona leyo ngilozi leyo icilongo isilifakile emlonyeni ilinde nje u-Allah ukuthi athi blow phephetha. So bafowethu, i-judgment day ngempela iyeza ikhona. Vula ingqondo-ke wena osakungabaza lokho. Bengindlulisela nje ukuthi njengoba ngiyenza ngomnyama le video ukuthi ingithusile njengoba yakwazi ukuthusa ingilozi enkulu kangaka uGabriel. Uyabona ukuthi kwa uGabriel ilanga le-judgment uyalisaba kwayena. Eloko eyingilozi engonanga lutho kodwa nje lelo langa lelo kwayena uyalisaba. Kuthini-ke kuwe wena-ke oyisona esifana nombatha? Kuthini-ke kuwe uma ngabe kwakuthuka ingilozi enganaso ngisisona esisodwa? Sengathi u-Allah angasipha amandla, asivule amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.